Patalo Fatula Samoa Entertainment TV mai pia mana tamua le nei fo yaso ai si mai al fafonga. Tamua tua tatou talo le nei yaso mai ntanga adwengo leo ma fale pui ile la tau sauni nga fa aftai ma fa fianga ai o tufa nga fa ailonga ma pine tawoloa e fa umai nga adwengo le tosanga lua o lua tasi ma fa aftai ai ba enga ta itasi na manu malo e fa ailonga fa apitoa. O sauni nga le na fa yele mota o tupulanga telavo re kalesia fa poto tonga Kirsiano Samoa e munu ile amatanga o le nei foi ba yaso e pei ona fa ata mai ele tamai ta ikum sinarulango le sunga ya papali I Mona Lisa. Si mai fa fonga I se vaenga le nei o le nasa ninga fa pitoa le dia de cultura do ano ino malama le ino no la tamasia cultura do le nei paloma como ina y seca que o talaro el paloma hay mucho no se unía el paloma no mata un país que la secretaría o la italiana manifestó la pena para la vida el paloma como ainda infecta a una mamaya. Ile tausanga nei wa ya ile swinga opine leo sa amata ile tausanga taluai sa na o inspectors le sa ave ye pine o taita leo ilunga petai wa ese fo ile swinga tausanga le nei e pe ona sa no le sui komsina le sunga au apa au lo ngoi tino Filipo le no me tausanga ngi le faso solo lo me mai dai la lo le va na sina sa tu sa ru fai mo le tausanga o passe va na sa king ngala monito ama ai ho ngalenga o ngi lo mai se pe sa sis nera na mako kalkan moya
na bungo le kausa na umai ku fai ma wo so ka kai ko kasimba na kai kasi ma mo wo lo mo le ma mo fa pie lo tinge ya fai lo tinge ya ma wa nga ya le rank senior sergeant ta ko al ka bungo lo wo sa ya na fai nga le se fu wa ya wo se fa o le commission officer of the year o le kai leo nga le kausa ko ya kama commission officer of the year o le leadership of the year o le commissioners award of the year o le best all-rounder o le section of the year le sunga au apa au longo i tino Filipo Matai nei so engal ofiso le no yesili ina o mawane ese tu la fono na tala no ina ile pale me nemal tu la fono len ave e sai ni ele ao le malo o se vai ngona tu la fono le o fu yai le fa tau tonga o fa amsino to tonu le na fa ele prestene o le fa amsino o fa no mo so fa ingol vai se talwai ile taimile nei o lo yai ia se se ngai o inga o lo ta pena iai ia le tamata i lo i sili e to e tuli loa i nai ia le whaanga so longa o nei tu la fono e o lava i le valea i le mae ai o le ngā ruenga le whare mene ma tu i nā tu mboli sa inia e le au le malo o loo alia i mai i le taimile nei i le saili linga tau a mata ale ofisa o le loie sini ua iai se tūlanga o le ese o le tūlafono na pāsia i tonu o le pāle mene ma le tūlafono na ave e saini e le ao le malo i le whatautonga o whaamasino o le whaamasino o whanua maswafa na mōni mawina o whaamasino lava na o lātou tatala whai tutoa ma tāpunia mō tangata na awa ya tutalu e na o whaamasino lava o whanua maswafa sa langolongo ina lea whaamoemoe ai le iau iai le whaamasino mawalunga ma le whaamasino whaitu malo o whaapele mtanga ruenga mlana punenga ai o le tūlafono o whaavae iai le whaatautonga na whaia ua vā ilia nei po o ai na awai i le kasui e inga o le tūlafono mai le palemene ma le tūlafono na whaasaini ai le ao le malo.
O lo o tuli mata ia nei le tunu upo o ai o le a avea ma office sili mtanga renga o tutem tupe mawal malo. Wa maua tato wata muena o le to alua lava na talusanga. Ma tato silingi ai noa le minister mtanga renga le fionga tuala Yosefo Bonifacio. Ile la sanga o yesa ilingo se office sili o le mtanga renga tawal malo. Le matau fo i tau le CEO ia po le fato sili fo i tanga luenga o la fonga matiute ia o lo o fapena fo i ona fanga solo o le komisi fo i o fala putonga o tangata faina luenga al malo ia po le pisasi o i la tou i o lo ngafa ma le fanga solonga o le sa ilia ba le filifilia o se anga vaha i tau vina le ngā duenga te minei o lo alo le komisi o le pisa si ia le au ililinga foi o talsanga o tu de mai ia atono se temi o luma o le toi mamau ia na longo foi le o le kapinita se tulanga o ia o le mtanga ruenga le ayana le tangi na faulu le famsinonga faasanga ila fonga fai pe au ai mulmuliane to e talsanga abe itua le lato tangi le uma ai na wa iatu fa fe ngai ngole kalesia fa apotol kelsiano Samoa ile famsinonga fa itu malo taimine wa tati ai lona faitonga mua le palemene le toe fa solo muri ese o le natu la fono o la fonga fai pe au o tali ai se office sili o le mtanga renga e ono ia se sa o tangata malanga mai i Samoa ile tongina le o le fa no fo ese al tso fo o se fa ata mai le a le fionga palmea fia mena o minta afan fono tu sala ile fa i mo mai aso wa ave se tala le komiti tapina ngole tau e ono ave tangata malanga taimine o lo tongi atu ala vale malo le tau o fale tali malo ma tau mafa o lo tau siai alfa no fo esea lea wata itonu ba yaso sa no le fianga palmia wa va ai nei malanga ba amol masino Januari ai wa pasia va o Januari mo tangata Samoa foi mai ai wa tala nei foi le Samoa so sa e au fiai le tatala o whalolona ai tim supermarketi mai le ono le tai au whapena ai fo i whale tali malo. Lo ave lawan wha mua malo mla na whai ngā ruenga pui ngal COVID se fulu iwa e pe msao no al minister o tupe le fio ngā muli pola ana no se wha malo ia ilato uma. Lo ngafa pea mal whaatino ina o lea pitola au. Ai mai sala whai ngā ruenga soifua malo no ina leo Office of Alablave tupu fa for sei po le New York maisi. E ta terminei o le tala le tupu fa so ana fa nga ai le ava no al minister e talo ai le tunu ina ia fai pui e lua. Mo sta ila ta ingam pui nga le o fa ala no atu le New York male soifua malo no ina. Lo Samoa Entertainment TV mai pia mas fa o poponga i le so tai au le lo fo le tua ai fa soifua.